That poor Daytona coupe. Oh my god, you should see how dusty it is. Look at my hand. Yeah, I mean, I was the same way when I was a kid. Later on, I started to realize that if I kept my cars clean and, you know, I was probably about 6 when I started to really obsess over keeping them perfect. 6? Yeah, probably about 6, yeah. Years old? Yeah. Dad. I mean, we talked about that. I have cars that I got at that age that are absolutely perfect. Insane. There's cars I got when I was 5.5, 6 years old. Like 10 or... Oh no, way before that. We came to America at 10. At 10, I was already living in America. We left when I was 8.5. 6 years old though? Yeah. Wait, did I just throw away a fossil? Where's the other one? Oh, we're burying them, okay. I'm burying them again because I'm burying mine, so I'm the cool kid. That's too funny. When I danced, the other kids danced when I went to see those two. So I guess I'm the cool kid here, guys. I'll go back to America and tell them that some of these kids think I'm cool. Ready? Yeah. I love, No, však nevadí. Aj deti boli na auta, no. Aj deti boli na to. Áno, presne, no. Veľakrát sme išli na car show, alebo ako keď majú výstavu na ako starodávne auta, alebo tak. No oni majú také pamiatky. Ja čo som chodil niektoré tieto akože staré auta, tak teraz už sú ako taký klasik. Daj si mu skontrolovať brzdy. Ja mám dobré brzdy. Áno. A toto. A ten hovorí mu. Však to je Martuškin ako švagor. Martuška, čo má sestru, jej muž. A hovorí, Jaro, tú Škodovku. To mať ak doma miesto na dvore, alebo ľudia aj keď má garáž, tak radšej staré auto má garáži, aby sa neničilo. A u nás to býva partizánskou chodia. Tie staré auta raz do roka, to je také, že prechádzajú. My sme boli... No. Počkaj, dám ti naspäť. Máš 1, 2 a 3. that was a good one. Oh, yeah, that one was his. Zec obidva, keď nemáš rád. A takto sa ja postavím. Ledva. Pustíš? Ó, dobre, všetky 3? Daj si ho, lebo my sme už mali a treba to zjesť zajtra, nebudeme doma. A kedy príde? Dobre. Skoro večera. Ale tam myslíš, že či zajtra. Áno. No tak dokiaľ vystrojíte auto, zase odozdáte. Odozdáme auto, vystrojíme už potom z Rakúska, plus do Bratislavy. A už z Bratislavy záme a tu pôjdeme vlakom. Najlepšie máme do Trenčína. Som ti hovorila, tu všetky trenčanské expresy. Tak to nikdy nebolo. A do nich nestoja niektoré. Niektoré stoja, ale niektoré vôbec. A keď my prídeme tam vlakom, vieš, vždy si vieme, o koľko ide posledný. Však aby sme sa dostali domov.